Miseji yabebembirwe Father Thaddaeus Muchomba bwana mukuru ahabwa Katukuru Parish. Rita Bwaikatukwasse ayihanangiriza abantu okureba ngo bayitantara okukwatwa akakoko ka sirimu na munongo muno hireji. Kuchereza umuliro wa sirimu mugombe mwechereze kandi mwe akuka kitayecho nechaka zimembazi neyamba kongo kutimana nacho tukozechi cyangwa okushaba oku kwayetabuho na Francis Mwebesa minisita w'ebyobushubuzi kandi nawe hino obutumwa buyahereza abantu. Forget about this time. Close your ears. Last night, at my place there, what did I hear? Omugandi abakristo bashaka kutwaza nka Yesu Kristo zirwe omitwarize yabo muri kashari muri Mbarara. Ekikuru ekinkwenda ngo mumanye ombwire obu nokumanya ngu nohiri netutera muhimbo kandi netuhaya okurangu nitu twahindura entwaza yitu, twahindura emico yitu, twahindura emitwarize yitu, twagishanisa nogo obuturikujaguza okuzarwa. Didas Tabaro chairman w'entebe ya katano habwa Mbarara district yashaba abantu obutamarira sente omu kiro kikuru eki. Ikiro kikuru eki kigizire musente abantu babire rwanda mwene akacha kumwine ntakagari akakawaho rero tukiza kumurisa abana tukashanga ebyara tutiriye. Ikiro kikuru eki mazima cyabonera kandi n'abantu nore bashaba bingi abo kwatwenturwa mu covid katukwatura mu mazu mwene twafuna chance yo kukozesa ikiro kikuru eki tuketerana bingi tukashemerwa. Buri mwaka 2025 byo ku 12 abantu bona abedini y'enkiriza ya Yesu Kristo nibajaguza amazarwa ga Yesu Kristo nko muzini w'enkiriza yabo. Abwa TV West and Adolf Ireka na Ivan Zitarema.